Pozdrav svima ljudi, Dini ovdje i ljudi dobrodošli. Danas ćemo igrati Critical Ops. Nova igrica izašla je pred jednu godinu, znači 2015. Imate i razne servere, kao Kante ima. I ćemo Canals. Možete imati to igricu, možete imati na telefonu ili igrati na kompjuteru. Preko Facebooka, jasno. Imate svoj profil, ime, tako. Možete napisati koje god želite ime, ali ga nažalost ne morate više promijeniti. Kako napišete ime, tako vam i uvijek ostane. Četiri. Ajde, bit će policajac. Do sada nemamo oružja, nismo spektator, znači gledamo ostale kako igre. Evo, znači 9-2 mi smo pobijedili. Evo ga, idete na B. I sad kliknete koju hoću pušku ili pištolj, snajper, šta god. Uzimam kalašnik. Evo, kreća. Samo malo. U redu. Evo ga, znači kreća. Ja sam policajac. Ajde, idete. Pa ovo, brate, muzej. Nisam ovo očekivao. Wow. Nisam ovo očekivao, boga. Neko puca. Neko puca, bre. Ne. Ubili me. Flipet. Što? Što? Pa dobro, zašto smo mi jači svejedno. Evo ovo ću. Ovaj pištolj nikad nisam koristio kad sam igrao Critical Ops. Ajde bre, teste. Samo malo. Okrenuti komp. Evo ga. I kreću. Eto ga. Sad vidi. Da. Sad možemo igrati. Ima džesu. A dobro, to je moj. Ja se kako da nije. A, čekaj, imam ja bombu. Kako? Deaktivirali su bombu, bre. Pucavac. Ne? Samo te razšao. Kontaktere, ne mogu? Ne.
5-5, ne možem više, a ipak smo jači što bi bio brzo zbog policajac opet. Idemo gore. I dobro je ovo igrica. Isto kao Kanter. Isto kao Kanter. Evo ga. Sad dođite ako smijete. Znači ovo vam radi samo. Ništa ne klikujete. Samo vam se to pokazujete. Nemojte se čutiti. Evo ga. Sad postavimo na bombu. Dobro je. Ubio ga. Aj. Pa i ovo je dobra puška, nije loša. Nije loša. Oooo. Sve uzi. Bože dragi. Ne. A neka ipak ćemo pobijediti. Ništa ljudi, to je bilo sve za danas, hvala što ste gledali svi, dajte like, subscribe i komentar. A mi se vidimo vrlo uskoro. Pop.